naimbag nga orasyo papagayam. Syakmanan, ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Ngamsak bay na, hello pay kada Natalia Batikan, Kabang and Reyes family from Imelda Kabang, Sandrex Cielo from Cadiz Umingan, Pangasinan, Soriano family and Florida family from Bing Soriano, ni Ma'am Emma Valdez, Sarmiento, kan Espinosa family from Ferima Sarmiento, di tatagudin. Kastiman, ti surat ni Pagayam Andrea. Dear manang biyanang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumamatilingad, itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamag. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanaan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon kumatatub ngaran, nga maapanak no kasjay nga nawaag. Rogyak nga ruden, ti agsalaysay. Marang, agpabunyag kami inton sa badaw. Tapno mabunyagan ang giapo ko yaw. Ay, kaya saya at sige daw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May sala baboy Umdas mo siguro dahit ha? Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din ang nagkarumyaw? May sala baboy ti partyan yaw. Ay, kawa na tatang. Dakil mo di baboy, may? Ano yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo doa baboy ka. Ha? Ay, Natasyaw. Bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay, sana mabalain. Masapul nga dumat at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, doa barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ka, ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si Tiado Ataw? Wanmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung may akabailan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina ng inokasta. Ay na, aday ta ka Ay, tayo ka mamay! Baboy kumaday niya, pay bababaw. Ha? Iso nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kao, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababaw, iti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan kakatasaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman to. Ay ka makamu ka nga ron Ay na, umuna nga main nga pukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin magkada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa gamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, oray di manugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata da babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga waweri ti apo ko be. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsaw kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kaya't ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Wingarudan ako. Ay nakamaw dyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Wala nang, sa wakas, awanton ti pa ka-stress Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka anak ka.
Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo, ah? Ken plano mitibiyag mau. Pag namayan da kamay, itad mau dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait ken panaglakay may. Ha? Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mau, anak ka. Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pala nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa dagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mau? Saan ka makadal? Iswasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Taman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek tunog graduan ni Juna. Sakti mangimat sa kong na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak tatimang picture to kada kaming agmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayo tayo dua baboy. Kan dua kalding. Hehe, aghanda tayo. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na. May mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay, wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Tingka mangarod gumatang iti napinta sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Tay, ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad ah. Sa bali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal din kaw. Ay saanan, gastos laday ta. Adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbati kan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadom. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis na kayo na tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak nga aglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wala, Nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Basta agpaskan, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga raw. Ay, sana all. Wan ang damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro kas giant ti kinatao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar ken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, ala, kat biyag na day ta, balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalogaran! Agpapas kaya magan, daw tinapartay. Dua baboy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Kaya ada karnit kaldeng. Ala, mga kalata! Kahit ba ti pandangan nyo kakabsat? Alak man dahi ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinlay ti kapadasan biya sa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dahito yan ti bunga ti ado arigrigat may. Sudah ito. Nakagraduaran dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabait.
Agtrabaho mo tanti inaudi nga anak may. Meta tata. Lagasat ka may. Tada, profesional nga anak may. Isudan tao, ti mangyaon kada kami, itirigat ti panagbiag. Ay, dingding da, kakabsat. Ay, wala tao, oy. Ay, sige, mga kailangan. Karambakan tayo iti usto, ti panaggraduaran ti anak kao. Kahit agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragrag sa kada kami. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan, dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Dapay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tataw, kaglalapusanan tayaw. Naglako-lako kakaditan. Ha? Ipasida tayaw kadagiti tataw dagi jay tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpunam Di kagim imot tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga dain, agswildon to ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrabangan ni Jonah timang suporta ka data. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sana gapu kadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nag-agrebyo para iti board exam ko. Ay ke, good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman tatang. Ulit ka. Lalay nga manakaw. Tanong makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalin ti makitugawa, ding. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundumitin. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na ka, ding, ha? Ang hindi nakawagan iti sir, nanumuak lang. May sakla at jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito'y. Nagtransyan taklaan. No kaya't mo. Umay ka agnail ija pagababanga. Dapay mat may sa bakante ang kwarto. Mano ti abang, manong? Nalakalaang. No kaya't mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransyan. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya? Apay, isan pa'y nga taanal pasti pa nag-review na? Saan ka no pa may? Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamit din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amagtan. Nabayag nga minan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang kaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo nga minan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kay manan kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga gluto wine. Ha? Adamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababoy ti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na baten. Ha?
At danagan ko kadagiti nakapasay ti board exam mo. Nan! Ala, wangag paiso! Ay na, kablawan na kanak ko! Ay, kablawan ka na kao. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam tiyan na kao. Board passer tiyan na kao. Lakay, tangiwa mo mamang, anya ka matin. Ay na, marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinarigat ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anak kao! Thank you, tatang. Ada ko madawatok kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibaga madagos ta, patgan may ngawan doa ba? Kwa. Sapay ko maawat yun ni Tito Anobio. Nobla, ya. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Un, tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa nga kaskasara. Nagtrabaho ka ba eh? Wan! Un, tatang. Romeo, di mo't ilaklakom ginwang mau. Ang tata, tadyang mo lama si kaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apayadam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ay. Pag blow out, jakab sa mau. Iya. Kung naman, o dagi baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagijay nayunak itinwang. Nagadungay, may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Iya. Alan, ipautang mo kanyat. Ininutag to na bayadan anak ka. Tainton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, may kanak to iti kwartak. Di adan to pagbayad ko ka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, wain, di kang babain. Ay na, nanamarin. Ito paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Un na raw balasan ka. Kaslamot agpadayan da Bakit tayo, di kakatasyo. pa nagraduaran ti inauding anak mi Ay na. Duwan, ti professional nga anak ka. Agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo na. Wain, katoy paray, may katoy. Bayam, no kastate pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasan ka, bay am dita. Umay kakigtinta mangan tamutin. Ipapasta ti mangan. Taado aputa iti sidaan. Ramanan ta amin a karne a naidasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay. Apay nga awam man dito'y malayan. Napan ija syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang ata. Wana, into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ija syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kan nagbasit ti sweldo. Ano sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Kasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyo. Taagtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga yung masikog kan. Kinapay nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan tinobyaw. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo.
Ni makatawan ti anak mo, Jonah. Ay, kasanungay, agsapol ka ni ti trabaho? Wen ko mangarod, tatang. Latada kami ti mga awer, ti anak mo inton na da trabaho. Wen ko ngam saan mo't amabalin, tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mo't manan, tatang. Ha? Ay, unay ka maten si Kati tao. Sini ko gamanan to anak ka, ka amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa, tatang. Ha? Ikasan mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murnong ko, tatang. Wen, tatang. Ay, na. No kayat yaw, gastusan nyo pa ilaan ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yun, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti dayda gundaway manang biyanang. Inungong tanna ti anak May kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da Jonah kantino iti kwarta anag kasaranda. Kat saan matan anay-apply ni Jonah ti inadal na tanag sasaruno dagiti anak da. Kat no niya timatgadan ta asawa na kas driver, iso tiyan anay da. Kat ni matlakay, agbababawe tamabain, gapoy ti imparparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panang bagbagak kenkwana, na amiris na mat abiddot dagiti nga inararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Alaka anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasamak iti masakbayan. Imparparam magnapiman, ti anak yo. Sa bagay mawatan matkit de, ta syempre proud iti anak yo. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay, nasukal lakit nga rudan. Ang mala, adan tulad tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yo. Nalabit sa balinto awagas. Kat na nyaman day tawagas, day tati di tayo maibaga. Basta itultuloy yo, ti kinasaya at yo, iti padayo at tao. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga ador, saan napudpud no anagan, tintay drama itang. Dear Manang Biyanang, inlaklakay ko ti kinamannugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat ta tiyempo amapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Adaga nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka.
Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na iti agsapa. Ah, napanangda ipag? Ay na, napandamanen ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman ang naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon maabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon maabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo nga mawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag. Narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Yeah. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Ay, wag. Umyak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Eric kunak. Awan nga raw. Nariglag. Asas. Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar. Surutan nak. Amaya. Ano tararamitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Ay, kapapain ka nga aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kaw! Uray mangag ti sa ngalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, Jakon ka ba ilan? Napunwa na kun Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana! Ay, po, nakakitin. Aya, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan da tang nagiti karubaw. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay na. Saan man natila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Idya ko nagiti bisyo. Promise. Ala, nana karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur paylaeng amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, hustomat no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat kaw. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat. Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may... Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay kapay lang at dito kusina. Ngam di kapay gayam nakalutaw. Mabisina ko. Mabiit la day tuyen lakay. Kan
Kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa dalusan mat. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka, igiddan mo mat din at ibang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito lababaw. Anya day tangay. Makapadurman akitaan. Ala, wanan, umayan, dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagati kastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaan! Dali mabisin ako. Maulaw ako, itinakaro abisin ko. Nya mo kastoy nga asawan. Ay, agpupuudot manen ta saan pagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lutuam. Tik-apampay nga umunaman ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pagkala sa mga kinuray ti inapaw. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Rokodam nga min anay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Eh, tumanong ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagay. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan sa glaba. Namansyaan mo ti bado ko. Ay na, makangagman kanyak na diyang babae. Kung takman di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagay. Ay na, nudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo tararamidan na. Ador, Kita ba ato badong na ay, namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Ura na singpay ka nagagat, no di na talimaan ang titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kursonada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanaulimak. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kan kwa ng asawa, kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamin na kabagis. Nele bakad, mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta, ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italaang, bakit? Ay na, basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linanganam a piyestaan. Iso aladingitag, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam, di nakmartsukan, basta di kamapan. Padasem ti mapan taagapata, agtalawak, panawan ka. Ador lakay,
Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkuna. The Fred kan Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, He, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja sa tao. ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja sa tao. Awan babay da. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man nakastat ibagbagam? Saan mat akapilitan timangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagada king ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak magladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Ay, wan, sige, mabitla nga ro. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak na siputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narahop kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laang. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudin nga asawam. Nga makiin nagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ina, masurunak ang makalagip. Dumanugak sandang. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susi mo. Kasla kayat. Kung tumangdangran ko sila. Ay, agpupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan napagbigyan ti asawa kiti kayat nagharamidan. Agpupudotan. Agam, ano sakon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa aya ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado adi nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka.
Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanak pare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na kapoy. Sige. Wait. Urayin na tungarudan ija kurbana na pare. Di ka umay di balay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Kasunod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Inabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak. Sambas. Naibusag. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka tay. Gawa na. Akot na. Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi eh? Madanaganak. Anya, amangan no naturong ijay labayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga overtime nga agsibog iti mula na. Ngamdi mat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, no kasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturong ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, Auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natin nagkanoy dirabi ay. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanan? Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amuti sa wagkan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak laang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayatan ka asawa. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail, loko. Papanam nili bakit? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makit kan saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron andagos, Wayne? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wen, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititonggal maysa.
Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Pasko iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, sana pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet, from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti langa. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan alalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat imang ibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga rodan tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idi naklonak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gaputi kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod na agra ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa makmatkan ka. Ito bigat, agpasyar tatagdikta. Rambakan tamit ati umunang aldaw ti panagkinawatan ta. Di Diana. Tay anak ni Lolita. Muntatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, kinsimpray, long hair. Dita nga minti kayo kayat ko iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na nagkapo iti bagyaw. Di mo agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Muntatang, ngam nagawid ay. Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay... Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di unay na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdatong ko kang kwa na nga ay. Kung garaw, naanos ka unay, nag-araramiti na dyan, Diana. Ay, unak ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Ura da iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kay nararab ko iti silpaw. Kita nyo ba? Kay nasa mo ilakanyak. Iso nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min ay ha? Anya day ta, ha? Kay baga ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan, Benny, nagsina kami. Ang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo mutay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobyaw. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat ka gayang, Benny. Ikasar naklat tagayang nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masigugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan ba't gayam? Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan.
awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay, agyaman na ka. Natanok ka nga agayat. Man kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya ngay ti makunam ita. ikwa. Sige, nagawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangin na kasapula. Para kadagiti mula ka na pagay. Ah? Agawid ka adagusan? Manula ang minutos ta nagtugaw dito parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Uwin tatang. Oray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asawan. Kaya agapit iti saan ko ngay mula. Anya, Kaya kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para tako pa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta sang kumamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunaking ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yan. Insan, inta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agporma ka iti ustra, tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay porma man itos tao. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipag mau. Ha? Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga rin sana. Ta inakpag po guys. Di ta pa igawawit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talam. Uray no bigat tantong agawit. Anta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas kang pagsulag iti pampalasang dito insan. Uy, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisaram ang babalasan. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan san. Ha? Abay ang dapay kabsa na. Kaya umay, tayo buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan san. Armam tam, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain insan. Wen, danag mo na yan. Padasem lata matigasat mo kan kwa na. Tayo ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng may salat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos tayo ito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, mo naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, nabaw. Marik nagkagayata ko ni tiday ta babae. Nagpintas niya. Kunmadlawa na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang naglaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti inak, ta ituloy tan tagsala. Agpapastang agsala manon. Ay, sos, ay na, narakop na kun niyaw. Ay na, ay, kanya pala ko ngay. Arako po, may tanam. Ay, ading Susana. Ang dadamaga. Anya da itamanon. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanamak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan, ayat nga ro din, aday.
Kahit inaklon na ka adagaos. Kiunatang, long Herman dayay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama may turag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy na dahagos, tisong ba na? May kaduan anubyong dahi tabi inay. Asawa nga ro dahil. Tapos saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Nimbag dayay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog magayang. Plano nagpalukwan, tilo ka Diana. Nimbag ata sana nagbaligan ng loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Wait, kanuray saan na nasinaw? Basta saan laga ang masikog, akas ka ni Diana. Maklong ko rita. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kamayatan Nay, si ka maggayam ti sarsaro mo, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minun. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan tayo, isang buko sinibugan. Nagigi maula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sayur urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong ginubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah, ay unaw kasinsain. Intong na ikasal ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar do. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita mo. Tamangan mo maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako ang itimula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni pagmaw insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diya mga min nakadkadwa dahil nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas dahil gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso nga imbaganan ti agpaisaw. Iso mo lasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag ang nubyo na. Tanong maalan ang tikay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dati niyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya natiag balay. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga nagladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang imbaga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Inggagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka bagar-araman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na nga aming kaslawang mamapagtal ka na babae, ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga kayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak ka. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige, tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugang Ada insan. Apay? Aday bagam kan kwa na? Ada man lang napatid ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat Benny. Insan.
Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adorno ka. Kaya't mo tiba katakas kanya. Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan, ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabakot akon. Nada, ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ana, aklunin na ka. Ay labyaw. Ala, pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita na ta. Diyak kay batanday daw, yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Hala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat ng Benny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin, napay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kurso na da yung sama nga mininanay, space akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagambayt. Kurso na da nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, tapanam. Ket kasaryo ka ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da nabiru ka maun. Imbabawi daman. Isungay nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apa nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka anakan. Tanay, di magawit din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Magpalpaliwawan ka. Ayan nga, nagiti mapartay. Pagan ano mga ikasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sasawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Nagraman din siyang kaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Andyangay. Da kayo at imang ikasarkan ko ano no kaya iyo. Anya? Sige, tatang. May. Kas day tirumbang ka na ko ana. Tapno reknahan damay timpari na da kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti maray ti kasar? Anya darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tataw. Kapabayin tinaramid mo. Api, pagpainan niyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko, itinaramid nin sanggaw. Inggagara na ngayon paaram ti ipag na. Nga uray sigod nga muna, batakas di ti ugali kang trabaho day nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam, ti pagsaksakit ang tinakam mo. Amuna! Imposible at inamaw! Mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny!
basol mo nadadaka sa mapasamag kaninanang ko. Ha? Ha? Apay aya, Susana? Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan. Imuli di bubong ti balay me. Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan. Nya basol ko ditangay, may. Umay kan ko na! Naitunod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka. Anya. Benny, di na kumabat paglulukwan. Pangasin. Ay, kwa. Pakawan ng nana. Ngamasapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiambok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanya. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kada insan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Nala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti bales-bales. Nala, pagadalam dayta. Buena papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanin yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen. Hello, daytoy manan, to'y pagayam yo ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat nagapo kinigayam tayo. Wano pagayam tayo? Anaglingad, itinagan a Charmaine. Ngamsakbay na, kaya't ko pa kablaawan da Ma'am Bing Soriano, Jose Pascual Abogado, Ursula Lansang di Tarlac City, Rodrigo Sarmiento, Kenny Domingo Soriano, Dita Isabela. Kumusta kayo? Tisurat ni Charmaine Katkastoy. Dear Manang Biyanang, nakapagsuratak, tadamot kayat ko pa'y dramakan ka. Kat si kalakuman ti makaamwamang yurnos, iti surat ko. Ti istorya kan ka kat mainaig iti best friend ko, manipod elementary, agingga iti high school. Kaya't may ti makatrabaho. Iswasimbrak kami ti may sa amol ka sales lady. Rugyak nga rodan ti agsalaysa. Nakado kayo iti nailako itaabulan Charmaine. Remy, agpada kayo ang nagagayt. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Di dakman awagan iti sir. Tagpapada tayo lang ka empleyado dito eh. Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati masurot, Leo. Hami nga yung pagarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamit yung timbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalay ninyo pa taglako. Tapno makado kayo. Talaga nga kastatar aramidan me, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo kaming nagkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Agam, kasla na uli magni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay. Mahinhin. Agam mamuyo, kasla kayo kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Alala, sige mapan kami. Agawit kami ta
naisubmit mi matanda iti collections mi. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahalat ti cellphone number yo. Uray, sino kada kayo? Tapno, ada pang kontak kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Ah. Tilangan cellphone number ko ti alam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papaya ba na kano ni Leo? Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga tati ibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga dalimod nga rin na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bag. Kanji lipstick mo ta, napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Ah, Leo, apa nga pinayaban nak? Andan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kaya't ka interview yun, Gwen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus, dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no, awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabayan nga mangibagay ti marikrik nam. Ah. Tahang ka nga supladaan. Tahan nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya ma. Saan nga ngangaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papanitigayan mo. Ni Remy. Ha? Nareme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Karas kung amin da gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat karas ko at dagosan. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayan ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang mati di ginatang ko. Limaw lamatan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. ay, Charmaine. No, may papaniti ibagbagam kita ka no niya te maramidak. May ka rin pa diya matulungan na. Kat padasak to Na. Ngamjak may pasigurado. Masursuro na. Anya, anyat ka suron, no? Masursuro na kito'y sapatos ko. Nagyaulaw matanan. Makaibas-ibas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan. Taintag pa share ta day of ta ita. Oh, apay anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tatangag pasyar. Talagang awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro damin manangalilaw. Ala, apay akas tamad tanti bagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki. Di mo isa pasap ti kasta. Ta saan nga amin kat kasta. Adumat dagiti nasisingpat alalaki. Diyak amo Ni, adda awag mo. Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batang dato awag ko, Reme. Imawaga. Kumusta? Nung nasaumon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Kano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasaum ko mga tana? Bayama tayo bagak to. Ayun nga. Mabalin ang maalat yung cellphone number ti gaya mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko ma. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo ta, kasaritak din. Ada pa nga wisak kong kwa na. Ay, rimwar mat. At digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagam to lang arudan, tawi sa kamangan iti restaurant. Dagasag inton malami di balay da. Pakitext na to. Tapno amok, no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanok at agsasarak tayo. Tamangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyak mo Ang kurso na dan samat kanyam. Anya? Talaga? Oo,
Hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ah, ay, kwa? Di mo ibaga nga crush kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di man? Saan man ah? Ngamne, hang ka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak mat kiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw ah. Kaya't ka lang nga patig maanan. Charmaine. Amon pa nga kusto ti kinatao na. Hang kang agtalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita taag-abaya kami kanila iyo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Oh, apa ti Magdal ka, Remy? Ay, nay, babayan na kanyam ni Reme, Leo. Babayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanan tayo. Iagdan dito ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigaya mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyan kami nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka na ka nga type. Anya? Uwan, kan naibaga na kanyak nga hanak ano pa'y masangot maki-boyfriend. Hanap pa'y nga kayat. Anya? Panagkunak. Nasaysayat siguro. Nasya ko na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayan ta siyak nun timang ibaga. Tulungan na man nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko nitigayam mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adyak matito nga mga ayayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine. Kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugan ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyog akin ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una, sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sulinik matgayam dito ti balayda, Remy, Charmaine. Man ti babalay dito ya. Kan medyo adayo gamit di sentro. Ay, uwan, Leo. Damo na kat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga kanya na. Tapno agkuyo-kuyo kami lang. Sa dito ti balayda nga eh. Ay, Dajay! Dajay man oh, Dajay. Ha? Nakasalamat. Nakapadlak iti ruwang. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak. Mabalin nga ginanatapay. Intag tugaw ija si Rock te mangga. At dain dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Charmaine. Dara sa mga ibaga ka na eh. Nakpag-repair itilugan ka. Aramam ka di Jay gayam ko. Ni Reme. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't na kaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmursengak. Kapwiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugan. Kat padasam lang ah. Tulungan ka. Painak. Kino mabutengak ta mga lumapayat. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron tadyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa la tricycle driver. Bagano kaya na? Siyak nga ro ti makamo kanya manong. Patsak nga kayat nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Babay na nga raon. Siyak nga ro ti makamo. Awan ti imposible ka ni ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no ni Reme tinay nga para kanyam. Ay kaya nga raon. Ang no mabasto da kakabasol mo. Haan, tulungan ka nga ro, tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, karabin. Ay, Reme, maturukan ito balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, gayam, kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pa nga asimahan mo nga papaayan ni Manong ko. Nasing panday jay.
Awan to ti pagbabawi amno iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tinaibagbagam, Charmaine. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit-kita kami kini manong mo. Itala ngagdaton. Tadtalang mat siguro ang nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag, mangkang karimay. No, adda na ibaga ni Charmaine, nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papang kanya, ah? May papang kang ayat, kasjay. Ah, di ka din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, manong. Ah, ay, kwa, wine. Ay, pasensya ka na. Hindi ko makayat kagaram-aram. Tama buto nga mabastad. Iri-irito na ka kami. Di kabsak ko kahit. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumait. Kaya mo mag-anasingpag ka kahit. Kwa, Apay danob yung mahon, ha? Dahan, ha? wapay, Manong Orlan. Aw. Jakman ammo, ngam kas lamabuta nga ama kinubyo. Taamangan nulukwendak matakas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Yung sakti pakiin na yan ayata maga, di kalilawan. Ikasar ka dagos, ha? Iswano kaya tinak kay bagamitan. Tapno matulagan ti kasarta. Adamo urnong ko nga mamanihaw. Kwa, ikanak pa'y mat iti panawin ko amang panunot iti dayta, Manong Orlan. Di mo ibaybayag, ha? Kaya sapay kumata, danam na makang kading rimay. Ay labyaw, todo-todo with aprinaw. Pag may mesa ka mo, Charmaine, ayaw ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarday ta kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan ngam. Naunaan na kan di kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta ya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitate mabalin mo nga araman. Kas ko makanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano ko matan nga naipag. Ay, Leo, ang ako lang daigjay Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Minak man nagbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tanarod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din nga mo ko. Tadyan mo, niremit yung mga sama. Ayun, saan ba yan? Ay na, bay-bay amon da dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Isungalipatan mo, nuwan. Ano na? Ikarikat ang kaklo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartakan, Leo. Apay ang amin nga nagbartak ka. Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan ti sakit tinakam mo. Bay-bay amon ni Remy. Bangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasang anda iti aglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya man. Nasikaso ka kanya. Wana ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alang ano, drumumartan. Hindi maturog ijay dagos ko. Kaya't mo? Ha? Akot wala. Dahil talaga. Charmaine, kanayong ngawan ti balayan. Napay papanam. Yung pagturturogam, may trabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apay nay. Maditi rusok ko kan jak mawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Ade wanak pa lang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbunganti namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang kumamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? No kasta, pakaragsa ti panagsikog kon. Agad mo na. Amom ka diya dahito ti inururay ko akan ito. Agkasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmaine. Agkasartan. Manual daw ang tinapalabas. Ngamawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako agturong da siguro ito yan manong.
Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino kaya ti lugar da. Ako agkakanat matibagbaga na nga lugar da. Una na nga taga Bulacan. Inton kuan ibaga na nga La Union. Nukwa ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak na awanak ito'y manong. Lukas ta. Mapantarot iti boarding house da. Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo. Pimbanawon dito'y balay ko. Makalawasan tinapalabas. Sinukon ti asawa na. Nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na yaw. Lukas ta. Kasadon da dyan lalakay. Katuan mo't ay sus. Grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Agsusukat na giti babae nga isang sangpot na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw. Ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Kaya unang bay na lalakay. Agyamang kami nga rod na. Patuloyin man. Ala, gawitan. Agsarita tanto'y di balayan. Ijay ton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abay-bayan? Tulungan da kayo aginggat adda maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpet ni manong mo, friend. Ket jak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat kan man nakaawat nakabsat mo. Ay na nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kan nadungunay kanyak. Iso nga ay ayatag matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siyak. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko ni Leo kaniyam. Inamin ko kan ni Reme, tinaramid ko manang biyanang. Impudnok akursonadak ni Leo. Iso ngay naramid ko ti amin nakabaalak, tapno sandang agkatuluyan. Kat idinamwan na dayta, kasta unay apa nagpasalamat na kanyak, tanailisi kano iti mabalin, apakay sagmakan na. Katita, agis eskwelahan ti anak ko, ngampulos, adi nagpakpakita ti amana kada kami. Alakastaan, to'y pagayam mo, Charmaine. Nala, pagayam Charmaine, makipagrik na akiti na pagteng mo, balasang ko. Katsapay la kumatag, serbi nga adal kan kadayta nga inaramid mo. Tatay ko na dang arudan, di ka agaga wano agalman itisan mo akukuha ta mga no isunto, di pa kay sagmakam. Angam nagasat kalata, tanaparaburan kay iti anak, amang ipatagkan ka nga inana. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pa kasaritaan, ni pagayam, Charmaine. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.